timi ɗanaade nawɗo ŋawɗi ɗaldimi miijooji dogniwaami gilli e nder ɓernde Allah yo ko hollimi jontaaɗo mbeɗe yiloo jontaaɗo kono yitaram hollaanimi hay jiiɗomo haalanaanimi hay koode mi naamdiima jooni heddii ko tiimooɓe ngara mballa mi yiilaademo giɗelam giɗo am yurmomi peeña hay so a wirti tan ɓenna mi yiima ɓernde nde welto ko jiɗɗa fof mi yeeniima nda ɓernde am mi rokkiima yo ɓuuɓe no kosam endu nenoyma so a yawi tan mi ɓeydanma kono tinno so a feeñi ñallu mbaala so a waali kadi ñalla so a ñalli kadi mbalta ɓerɗe keppanima kaaɓanima ɓerɗe fof gonti mbeɗano Allah ene ngabbi piindi urugol ma ɓernde am artuga pofta o to wi wona fedde men kono gilli koko pecca a heewi gite am e ɓernde am a wonti belli miijooji am haa yo lewru men feeñi catal kanŋe urgol lati rewɓe mberte piindeeji worɓe mberte solleeji seede Allah a jontaama mbaadima fetti feri fiindi e ɓerɗe yontaaɓe so a feeñi joɗɗo fof majja ndaro gonta yeeɓooɓe ma sinno koode ina gonta cakka mi ngabba e weeyo mi renndina mi tippa jayre e mbanduure junngo ñiiwa e hoodere edi mi logga e daande jontaaɗo kono wutte o mo paɗɗirɗaa so aɗa looto a ɓortataamo jikku moƴƴo e neɗɗaako taare ma jontaaɗo ngo moosa e ngal jaɓɓal wiccu yooɗii ñambaama ngadi yooɗii yeeɓaama so jammaagu ngu jengi ko aan tan hoɗi e ɓernde am hay gooto a renndaandi nde yo Allah moƴƴu e kala jiɗɗoma yo yurmo mbiɗo amina ngam barki nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam Yero Doro Diallo gorko mo Lumbol Samba Abdoul e sawtuwol Giɗo Pulaar Fulfulde gorko mo Marde Tula Oole